Zdravo svima, dobro večer. Evo ja sam tu neki minut do pola 10, a nadam se da će neko i večeras da mi se priključi, da se družimo, da meditiramo, da se relaksiramo. Eto, dok se još neko ne priključi, hoću da ispričam zašto ovo radim. Naravno, svi znamo da smo u nekom stresu, u nekoj brizi, u jednostavno nivou stresa koji neminovno nas vuče da brinemo ne samo o sebi, nego i o drugima, kako su, stalno gledamo ove vesti, stalno slušamo neke teške informacije. Eto, i baš juče je drugarica prokomentarisala kako se u ono vreme bombardovanja ili tako nešto u zgradi ipak čula neka vesela muzika, ljudi su puštali muziku, gledali su na stvari možda malo sa vedrije strane, a sada niko da odvrne muziku, eto, i ona je to baš juče uradila. Imamo li nekog tu? Neka mi se javi. Ako imamo nekog ko trenutno sluša, gleda, eto, ja savjetujem svaki put pred meditaciju, duboku relaksaciju, bilo to da ste našli negdje na YouTube-u ili jednostavno u ovom trenutku ste odlučili da slušate mene, kako god. Otvorite svoje prozore, proluftirajte sobu, pustite da uđe svež vazduh, to je jako dobro. Isto tako je dobro da se istuširate pre toga, ako možete sa hladnijom vodom, jer jednostavno i tuširanje hladnom vodom jednostavno spira te teške energije sa nas, budi jedno novo raspoloženje. Isto možete da upalite neki mirisni štapić, trudite se da to bude ne fabrički, nego oni indijski ručno rađeni, nemaju tih štetnih hemikalija toliko, ili upalite tamjan, neku možda mirisnu sveću. I sveća je isto dobra zato što ona čisti jednostavno energiju prostora. Tako da ne morate da tražite u svemu ovome nikakvu mistiku, nego prosto plamen pročišćuje, mirisi nam bude opet neke prijatne emocije. Znači, uradite sve ono što bi vam jednostavno pomoglo da se osjećate svežije. Ja sam danas željela pre svega da javljala mi se jedna drugarica. Ja sam danas pre ove duboke relaksacije željela da vas podsjetim samo na par vežbica koje možete da radite svakog dana, jer smo ipak u zatvorenom prostoru, a i oni koji idu da rade puno sede. Tako da nam je sabijen grudni koš, pritisnut stomak, pritisnuta dijafragma. Dakle, kad god imate vremena, ne morate da radite neki sada ozbiljne treninge, osim ukoliko to ne želite. Ukoliko volite da trenirate samo napred i idealno vreme je za trening baš sada, zato što preznojavanje, bavljenje fizičkom aktivnosti dosta podiže i raspoloženje i izbacujemo naravno te toksine. To već sve slušamo svaki dan na vestima. Eto, vidim da vas se dosta priključilo. Pričam malo u uvodu kako bi se što više vas priključilo. Recite mi da li me dobro čujete. Znači, napišite neki komentar. Mislim da je sasvim dovoljno telefon blizu, da mi slušalice nisu potrebne. Eto, može samo neki kratak komentar. Dakle, večeras
pre meditacije radit ćemo malo samo jedno lagano protezanje. Možete da sedite, možete da stojite. Idemo od svega po par ponavljanja. Dakle, iz svega onoga što sam učila, da li je to samo joga, energetske vežbe, reiki, bars, jednostavno sve ono što sam na faksu učila na sportskoj akademiji. Dakle, hvala Marice, hvala ti. Kom je još tu slobodno, neka se javi, meni drago da vidim ko iskuči. Dakle, ništa specijalno, a mnogo pomaže. Tako je da idemo nekoliko puta, znači duboko udah i onda možete kroz usta, možete kroz nos, izdah. U jogi možete da vibrirate sa udahom slog so unutar sebe, a možete kroz usta da izgovarate ham, so ham, ja jesam. Idemo nekoliko puta, ajmo lagano, svako za sebe, udah so, protegni se, izdah ham, udah so, diši svesno, diši kroz obe nozdrve, izdah ham, udah so, izdah ham. Ajmo još. Diši. Osjeti promjene koje se polako javljaju. Nove senzacije u plućima, u celom telu. Nastavi svojim ritmom. Protegni se sa udahom. Centriraj izdah. Idemo udah. Izdah. Ajmo još svojim ritmom. Tako je. Nastavi da dišeš, samo osjeti kako se sa udahom stomak malo podigne, rebra rašire, pluća ispune, povuci ključne kosti unazad, izduži svoju divnu kičmu. Osjeti kako rasteš, kako se širiš svakim udahom. Ajmo nastavi još udah. Izdah. Tako je. Vrlo jednostavno, a zaista menja sve. Samo diši, protegni se. Izdah. Idemo još jednom. Udah. Dobro se protegni. Ispuni svoja pluća. Ispuni celo telo novom energijom i lagano, sasvim lagano izdah. Zadrži sklopljene dlanove, koren šake na grudnu kost, precizno prsti da nijedna ruka ne dominira. Zatvori svoje oči. Isprati promjenu koja je nastala. Tako je, diši. Tako je. Primeti kakav je puls. Osjeti kakve emocije imaš. Ništa ne analiziraj. Misli dolaze i prolaze, pažnju ne zadržavaj na njima. Tako je. Sada samo osjeti
bilo da sediš, bilo da ležiš. Ovog puta preporučujem sedenje, mogu i na stolici, stopala na pod. Tako je. Ajmo da dišemo, da osjetimo kako cijelo telo raste, kako se širi svakim udahom. Izdahom postavlja u balans. Svoje dlanove možeš držati dalje tu, do kraja meditacije, ili jednostavno možeš ih spustiti na svoja kolena, sa dlanovima okrenutim ka gore. Tako. Tvoje oči su zatvorene, tvoja pažnja je usmerena na disanje. Prijatan dubok udah kroz obe nostrve. I prijatan, nežan izdah kroz obe nostrve. Dišemo kroz nos. Uskladimo. Dopustimo da se to sve polako, prirodno, samo udesi. Ritam disanja, puls. Slušaj svoje disanje kao šum mora. Dopusti da tvoje disanje odzvanje u tebi. Nemoj da forsiraš dah. Lagano. Sve polako. Tako je. Sada zamisli da se nalaziš negde u predivnoj prirodi, na tvom omiljenom mestu. Mestu gde se osjećaš potpuno sigurno i bezbedno. To je samo tvoje mesto. Potpuni mir, prijatan sunčan dan. Sve je onako kako ti voliš. Mirisi, zvuci prirode, boje. Potpuno se poveži sa okruženjem. Pronađi neko mesto koje je idealno za meditaciju. Sedi tu, smesti se. Baš na tom mestu javlja se osjećaj kao da možeš ostati satima. Tako je prijatno. Tako je nekako lekovito, isceljujuće na tom mestu. Sada kada se osjećaš potpuno sigurno, kada osjećaš da ti je sve onako potaman i da te ništa ne može uznemiriti, prepustiš se disanju. Prepustiš se disanju. Oči su ti zatvorene. Kičma je izdužena. I zamisli da rasteš u svim mogućim pravcima. Da rasteš, da se širiš kroz taj prostor i vrijeme. I sada osjeti kako se povezuješ
sa zemljom na kojoj sediš. Kako kroz kičmu, kroz repni deo, kroz tvoje noge, kroz tvoje stopala povezuješ se sa majkom zemljom. Zamisli 1000 svetlosnih niti iz kičme, kroz noge, kroz tvoje stopala. Kao da si drvo, kao da imaš to svetlosno korenje sa kojim se vezuješ sa zemljom. I to korenje ide duboko, duboko, duboko u zemlju. Sve prepreke sa lakoćom prelazi. Ide što dublje i dublje i širi se. Tako je, do središta zemlje. I sada kada osjetiš tu uzemljenost, tu povezanost sa zemljom, osjeti kako sa svakim tvojim novim izdahom iz sebe otpuštaš sve nepotrebne misli, sve trenutne brige, sav zamor, svu teskobu, sve ono što jednostavno stvara teret tvom biću. Lagano otpusti sa izdahom i sve one energije koje tebi ne pripadaju. Zamisli da se bukvalno sa izdahom otapaš, prazniš. Tako je. Sve to otpuštaj sa izdahom u zemlju, sa velikom zahvalnošću, jer zemlja zna to da upije i da transformiše. Sa svakim novim udahom osjeti kako upiješ snagu i energiju zemlje. Ta energija kroz to svetlosno korenje polako se penje do tvojih stopala, pa kroz noge, pa uz noge skroz do repnog dela, pa uz kičmu do središta tvog srca. Tako je. I taj protok je konstantan. Ništa novo nismo uradili. Samo smo osvestili vezu sa zemljom. Tako je. Uzemljenje je vrlo važno. Daje nam jasnoću, daje nam stabilnost i sigurnost, podiže samopouzdanje. Tako je. I sada samo upijaj tu energiju sa udahom, sa izdahom otpuštaj. I samo posmatraj, ništa ne analiziraj, budi tih i svedok. A kada se ta energija uz kičmu popne do središta tvog srca, ona odatle prožima cijelo tvoje biće. Dopusti to, doživi. Doživi da te ta energija u potpunosti preplavi. Osjeti tu vezu sa zemljom. Tako je. Diši, rasti, povezuj se sa zemljom. Upijaj, otpuštaj. Budi prisutan, prisutna. Tako je. Još koji trenutak u potpunoj vezi sa zemljom, potpuno svesnom,
ostani potpuno svesna tog protoka, a sada pažnju usmeri ponovo na izduženu divnu kičmu. Zamisli da je ta kičma jedine veze univerzuma i zemlje. I sada zamisli kako još rasteš, kako rasteš i širiš se. I sada pažnju usmeri na vrh glave. Otvori tu krunsku čakru. Otvori vrh glave. I sad zamisli kao krošnja drveta. Kao svaka tvoja vlas da ide gore ka nebu. Visoko ili duboko u univerzum. Kako god želiš. Dopusti da se povežeš sa univerzumom. Sa najčistijom energijom. Neko u sebi može da poželi da se poveže sa Tvorcem, sa Bogom, sa čistom ljubavlju, sa kreativnom energijom, kako god želite. Poveži se sa onim što daje život. Poveži se sa tim. Sa svakom česticom, najdivnijom česticom, česticama ljubavi. Potpuno se izduži, poveži. Tako je. Poveži se sa onim što daje život. Ja mogu da kažem da se povezujem sa Bogom iz moje perspektive. Kako god. Sa energijom koja daje potpuni mir. Tako. I sada osjeti kako ta čista energija, inteligentna energija koja daje život, kroz hiljade tih svetlosnih niti uranja kroz tvoju krunsku čakru, ispunjava čitavu glavu i lagano niz kičmu spušta se u tvoje srce. Osjeti tu novu energiju. Osjeti kakva je to senzacija. Šta se to dešava sada u tvom biću? Samo posmatraj promjene. Tako je. Upijaj. Odatle nam dolazi i život, i mudrost, i znanje. Tako je. Samo dolazi ono što već znamo da nas podsjeti, da nas probudi. Tako je. Sve imamo u nama. Ja duboko verujem u to. Sada osjeti tu povezanost sa izvorom. Kako ta divna energija ulazi u tebe, u središte tvog srca i odatle se širi kroz cijelo tvoje biće. Znaš da smo svi sačinjeni od malih sićušnih čestica. Pa u svaku tu česticu neka ta energija dopre. Tako je. Samo posmatraj, samo budi, imaj svijest o tome. Kako je to divno. Kao da više nemaš nikakav fizički oblik, nego potpuno samo te čestice. I sada seti se energija zemlje, energija univerzuma. Zajedno u središtu tvog srca započinju ples. Bukvalno plešu, stvaraju harmoniju, stvaraju balans. Zaista grade jedan potpuni balans.
I posmatraj, samo posmatraj šta se to dešava. Kada su nam polariteti u balansu, imamo i fleksibilnost fizičkog tela i celog našeg bića. Kada su nam polariteti u balansu, ne idemo u krajnosti i ništa tu nije tako teško. Samo je potrebno da dopustimo sebi da budemo u balansu. Hajmo lagano. Sada još dublje osjeti vezu sa zemljom i izvorom. Osjeti kako ta divna energija sada zajedno plešu i šire se, ispunjavaju cijelo tvoje biće. I dopusti im da odu tamo gdje je najpotrebnije, tamo gdje nedostaje vitalne energije. Sada možeš isklopiti svoje dlanove, svoje divne, lekovite dlanove. Spoji ih precizno. Stavi ih na grudni koš i diši. Diši svesno, potpuno svesno tog protoka energije. To je jako važno, da ne izgubimo to. I dalje se širi, nemoj se ograničavati. Zamisli da rasteš, zamisli da ti je planeta jastuk. Toliko si ogromna. Tako je. Diši samo. I u tom stanju čiste energije poželi nešto dobro za sebe i za sva bića. Vrlo jasno, koncizno. Obavezno se zahvali i pohvali sebe što si odvojila vrijeme za sebe. Zahvali se svom telu što te bezuslovno služi. Zahvali se bili oni u ovom svijetu fizički prisutni ili ne. Zahvali se majci i ocu kroz koje si došla na ovaj svijet. Svim svojim životnim učiteljima, to su ljudi koji su ostavili zaista dubok trag na svim svojim izborima i odlukama. Ukoliko imaš duhovnog učitelja, odaj mu duboko poštovanje i znaj da svako od nas ima svoj put. U ovom trenutku ja vas pohvaljujem. Duboko vam se zahvaljujem što ste delili ovo vrijeme sa mnom. Neka je mir u nama i oko nas. Ova meditacija je završena. Ne otvaraj još oči. Lagano se vrati u prostor.
odakle si krenuo, krenula. I polako, sasvim polako, sa pogledom prvo u pod, a onda polako podigni pogled. Tako je. Još jednom beskrajno vam hvala što ste ove trenutke delili sa mnom. I hvala vam na narednim porukama koje sam imala za prošli live. Nemojte naglo da se krećete, nemojte naglo da ustajete, samo sasvim polako, prvo stavi osmeh na lice, protegni se, tako je, kao da se budite iz sna i trudite se da ovu novu energiju koju sada imate zadržite što duže. Zapravo danas, to jest večeras nismo radili apsolutno ništa novo, ništa mistično, ništa nešto spektakularno, samo smo potvrdili svoju vezu i učvrstili svoju vezu, dakle sa jednostavno prirodom. I idealno je da ovu vežbu radite kad god to možete, pogotovo ako ste negde u prirodi, u nekom parku. Ne mora da traje ovoliko dugo, a može da traje i još duže. Ako ste se probudili, ako ste tu negde, napišite mi komentar kako vam se dopalo. Radit ćemo i sutra, ali zaista ne znam šta ćemo od toga da radimo, prosto onako 10-15 minuta pre nego što sednem ovde ispred vas, jednostavno zapitam sebe šta je ono što baš danas treba da podelim sa ljudima, tako i započinjem sve moje yoga časove. Iskoristit ću ovu priliku, ovog puta samo za drage dame, da sutra, mislim da je od 19 časova event, žene se bude, to je, radila sam već jedan ciklus u Pančevu u holističkom centru svom, a sada ćemo ponovo da krenemo taj ciklus, prosto da se povežemo, to je jednom mesečno, tako da imamo zaista jedne lepe ženske teme. Pogledajte opis eventa da ne dužim u tome, naravno na stranici Holistički centar Smisao. Što još mogu da kažem, da će uskoro krenuti i online časovi joge, da prosto neke vežbice ću raditi potpuno free za vas koji želite da radite malo ozbiljnije i duže, i da postavljate neka određena pitanja. Naravno, to će biti samo čas za vas, koji naravno se naplaćuje. Prosto moramo nečega i da živimo. Imate li neka pitanja? Ja sam sad, odvojit ću još neki minut ako imate nešto da pitate. Ja sam tu. Da? Ne? Kako god. Ništa. Hvala vam još jednom na druženju. Pišite u komentarima kako je, pišite šta bi možda voleli da radimo zajedno, da li postoji neka određena tema koju bi želeli možda da prođemo zajedno. Vrlo sam raspoložena i da ugodim. Tako da, volim vas puno, hvala vam na odvojenom vremenu i ostajte mi dobro. Laku noć!